米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。以拉鲁玛伊达古苏阿的努高瓦斯，上帝的话语在我们里面。萨利嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的努高瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以耶利米亚杜鲁布勒兹在阿兹方杜鲁布勒杜鲁阿杜谢尔苏阿尔萨。O falohai a katatedekan aku atau finaulan no Israel i o tatililen aku i falujua nangra o mamalo kawas nangra kako o mamalo finaulan aku zangra saan。 耶利米书第31章第33节说：我要与以色列人民订立的新约是这样，我要把我的法律放在他们里面，刻在他们的心板上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民。萨利嘎嘎奥，又米西埃要吉达多马萨马安安奈啊努卡兰啊达蒂海啊勒马伊，巴索林吉达，米巴拉多法鲁佐伊达古苏尔努卡瓦斯。to sakatsaaw ka chiraraw ko lemak no mita. Ilaluma ita ko swa no kawas to sakamutser ko pinangan no mita。 当我们面对世界中的邪恶时，我们确信上帝的话语会提醒我们，使我们不至于犯错。由于上帝的话语在我们里面，使我们行为正直。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥乌伊泽阿古古苏尔努米索，阿米巴拉伊达瓜南卡拉里阿米西格伊蒂索南，ta anu ika nga ayan to, anu ika tatiihan to no orib i, sa ay ka sitlay ka ko, nauhani mikrit kiso i takwanan。 主啊，你的话语是我的力量，提醒我要时时与你连结，使我无论在顺境或困境中，都不至于迷失，因为你必带领我。Pakai ni i dalam anay a ngangan nutabang ji Yes Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalemer no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。